nagtiksiring na Vice Mayor sa Santa Margarita, Honorable Solidad Sol Perez Figueroa. Barangay Solsogon, Santa Margarita, Western Samar, Fiesta 2025. Waray TV. Wala po sa Barangay Solsogon na saya sa Kuratsa, Amadon Barangay Captain Honorable ang ipapatisa sa nagtiksiring na Vice Mayor Honorable Solidad Figueroa. Salamat Barangay Captain Honorable Meyor Adrote at sugat na sa Hispanis ang nagtiksiring na Vice Mayor sa Porto sa Santa Margarita, Honorable Solidad Sol Figueroa. Kuratsa, waray ba kundi natin matinambuligon nga amay sa Porto sa Santa Margarita, Meyor Felix Roma Panganurod. Relax ka, alam. Pagpapatisan, Honorable Felix Roma Panganurod, pagpapatisan sa natin Hermana Meyor, Ma'am Rebecca Tabugo.
Ay, na natin mga tanong. Ayan, thank you so much, Meyor Felix Ruma Panganuron, ug sugad man sa nila Padres, ang aton hermana Mayor, Ma'am Rebecca Tabugok. Thank you so much sa niyong pagpaambit o pagpakita sa pagsayaw sa Kuratsa.